Ner mala kenyam kanasan kontin la ka rice ni ka Nur Online TV. Rice en ban linga jan gwasa me a kwi kwar. Kwar me sha kwany cha la twi kwam. La rami be nas be ka bot ke ba shong ni amnat. Wa kwar mo te ka shar ke te ka nyet. Mitre wede ko beje laat ka duob dan en da na dere ka bot keje. Ene kwer ke liu misha laro no ramo mo ramo gwalo baja kwany la jangai ke no jen te ka ngwani te gore no begere ke barialeka. Ne te ngwan la kana mala gwijen no ramo mo misha kwanyo ba duo bejere aleka. Beti jek di alan kontin pen ka doru niam ki pen ka wait niam bakari aleka. Meti pinte ka kore ba kite ka rol batoto bakari aleka. Balarami bimal bijenong. Babode niam me bot karame niam bejeleng. Ko jen gwi ka jen o te ka ngit ki te ka char ka let ka me gwa men gore no babalat. Kwen siang men gore ga je o da te ka ngit me da naat ger ka jen. Kanwar community en mashit kan mongo de teleja. Kwaran konda roi kanwar community kajan gwasame tele ka shar ke ngit ke vision mijal ka ja gwada danan chaja kwanya la kwerten. Kongo da batera no dera kwer ki da na dera ka bot. Ka kwer la ja teri ke guru jeno bi gerbi jeno ngre doro mo ke ti jek ti shinen to kul bu guru no bi ke ben watch duno quarantine tin content right kana rudi and yal gora ni personal gain ke mu wakaja mu waka shemane ke mu bekaja point la jen ano shit ko dong ba men la shal ke self protection ba jela de lo ba gang na rode ba gang ni tikde ko tele mi jek e bi jek ke tele mi bi nak jenta danan ci kwardial ci ko tinin tamare nuare tere kwar ko jin bijin ram kel mi ba gang ki mi bi teke tik mi ber bi rod shu moj kene de ganga je ko tere ke bi toke telre ke bi chop ka je shi kwar shi ko wone ko gang ka rodian ka kud gwene baran betuet bo ka guk ko batik da baja gang na mo amilet kwara kan neiti ko ken tin gor ko kwara ba ka jan gwasa me ba ken chugro ri ala ken o te ken ko go gwene bo te wakatin te bran borai ka jan o mi wialat kwar ka binne ma bi jekka lo kokkan kwar ka yo lo kwar ta mare do nuare shalaban la nature ki natural misha kamrano kun yala no banat ba ka bot riu kwari enta matin tar ka kwar ki mi jini guji jere wa ta dan tana ka je gora no jen bete ka yang bete ka world bete ka kwak a chang te ka jeba ba jen re doar madan te tin ba wihi ni tin kon tin te ka doctorate dit tilaret ka na ka jaka tiknat ka wunyam ba jen ba wede ba japal ba wede dien ko nged na wede dien mi cha wede cha jangat mi shi guj bo long bo amena kwar bo shagat ke chekale la gur no de ke tere weje dana rojetin la ka nanga wede dien elo guje jeno mi chete mi chetu ko je de gat ke de ka ken ko jen chero da ngat re kwar ma danan teten
bagar ka banang wida dian ko buko take a better life kajano arami both materai wich kenyam kwer manong no rode cha dier ka wida an kwer mo shanga dial kana shang tijak kaje tele la riek ko tele kwer manga je no te mi jang milada duno ne di pinda la kana wiya ka wiya medira long ko chajo dien chajeling la liunat ka kwer ngor tele mala ja nyot ko jente ka protection michalat charoda moy kenete gangaja kwer misha korap ke cha siang mi jek cha nyot ko dong cho kwer ka la ya kwanya na shi mana no kenete content bito kora kenete kon belet ka jakel alo be gwada ante tin be secure ko jan be jan kwer na mo be corruption mi di be jalat mite ka gat ke te karam shiro de jech re doro mo mishiwe go ga men je ka dana lede ba gada mo ba je gor ba je yen ke ba je mu keryak ke ba je go no jin je ga mlede mo bina je bina wono ke she man bo ba shim ba jo ga dun dwe ga je mla ro je no no shagwa ngu mla kwor la ja la de jor ke ngu mla to ko la ja wi go ko mon go mledi mo shagwa ka community an point community ka bororo shu dagba an kor kware jega mo ko te ka ne ti jeka kwen ka kwere mo ka ne ti cha kwen cha jeka be kwer be ladaman dan kweran an dobo kwala kwanye be shu bai shango dara mo gwa let ka community she bele lat amene mi cha jo wojba be tam do ba tok bara da den bai le ni nong ba mi be ben korabbo shit ka tayen yam ko kwer miteleje vision mit jelle ke je ke plan mi che rale ka men ba bu woch re wech mi te mi jeng mi la rod mi che jel ke je lo jele ko chatung riang ko run wa wo chen bla da wo jam bar wo we da dien bo jal wi de ko ken ko jan dan de ten tam tara kwer mi che kwer da mi wi kwam ka cha je wo an kwer mo run mi che je la wo we da dien ko chi tek de shero tung change jaro de change ko jan jate ka kwa karun ngwan ki run dang di chen kon tin jarui ke ja ki run bakel ki run wel bitek de ba mogwa baro de shu kok na tibia gang bate ka secure se mi bumbum me ram bumbum be shu te ke dej bane ena mo emilet kware ala kwarta maka shikanta da ande rande rui ke ja shikene bai shikene kuch kanedi content shuch kanedi content la jiwich ala civiliani kini de content chene kan lora rewich civil servant tile ne kan kani de content la chuch ko shangya de ga fan mi jeben kwakti chanong rewich te dong de luang na community ka ka bu kwera mo baro de jomaka batana be ga moch bene dial ba ja ga ba korap ko run cha ba kem ne jen karwada ena ran nge je take a time ran nge je take a time kani de content la but la ja nge je no la de me wale run be wiare ka ki tan dien quick na bon go ngum buto go la ja guje no machata ka long ke lu chata ka power and gwasamo talam bia gok changa kel ana na guje ba shu dong kwarka ko shiro du security teriak jen Thailand dictator len kanen geje nere kontin te ka ramro mai ke lu la bume long la ja guje no talam de je nyot talam de je chop ko te mai te tet ka de ka je no te ne dar a chang te ka kor matar ka ba cha chu beten la wya liune ne den konti la je kwara kwar mi chit ka kwar mo kwar mi je kwar mi she corruption a chang gor ka let ka jaba la ja gor no bala kon kok ne je ka je kwar dial buga chu corrupt be chu te ka nepotism malat ke corruption ba la lo la rama nong no wade be lat an gwada mo ko jan beje gangorun tinaji na gwasamo tini de kontin kwale sholan doro mo ke liu shiga banjor shi o tuk dweli an gwada mo ke kui kwarga angum betuok weje mo chebele pid chebele wewoni chebele wewoni am na me
akel mejiak and which bashu jiak bashu take a corruption medid bashu take a go gwaini te bit nyen dial bakan kalat freely te ramantika bu corruption bashu ten bashu take a tijak te lat korodian kor bu bashu ten bashu te nukweten bashu tel gat bashu te ramadid bashu tel shek bashu tel nyal maybe take a listen gwasamo ko shinedi al chika corruption shikene nen nyal ma bende pin and corruption amo bachueten shu menemi je konyal je tagarar dien michele jech mabidoro mo abije ben pida nyok jan liena kula nene wala wa no change chebeka chankel change be gradually allo be slowly ke be math gera rode math ko chwine na dial chika bom chika pit ka pin me shajan ko chikan dop na dung ram din metanyam ala gur kana mandana tanyam mi cha terama te pingwa sama chika na belel chika na beleng mi jira mala shana kaling tega gwandang bakel te shalat duel mo chaja gek reide tega pi tlish kete shalan nyal jan chaja mo ko kone tilanaw nyal kaka chaja la no chanke thiang ka piu no chiran che dul che de lon klip mo chare ala ka mon duel mo cha mo ke kon to ka michi waka level 1 level 2 level 3 man bu tuo ka jene wi ka level 4 jene ka level 2 ko ka 3 michi don bi piu di ala content ni al be ka pen duel kan di ala duel betiang ka ka piti kai ko aje long enna mo me charger ala ka kan di share ala ka chikan duel mo jikan ala ka mi jikan ku tu ka ala ka mulo chikan di ala kan plan chikan gorno bikan goane dang bakal bikan kanong rei duel mo bakal badak wel michigan kanong rei duel mo ano ngayen no gok noga banana mus bele noga kelong cha dul nyal cha mo ka banana mishalaten cha galaten alo mi chikot ke ken konen kone ari aleka dei banana to dire ko kan dire ka cham ngaje jenu cha mo ka kone la koden diodien ka level 3 mi chi chopten bedwel betiang ka piu tele gwamde kot ka je bulok na rodo ko shi biliu yalla dana tete gwada mi sha no rejo sha duel sha ja gak ga ka dana sha gaga chiko nyur mi shi ga nyuro je togo no dong de bot kana ka jano ngode kan duel kan lep mi kan li kan yalo shi kan banana antum wan chicken kanen shu kan chungo ne je ka wor mu diro na kot ka banana ne nen yalla tongo mi kan kot kan raman ya mu kuchiro do yor long cho level 3 cho e cho don chu pidi ala content yalla yalla chu dunia na yaka ke wu ka kan den content pin ka gwanda ton eno de ga charo no de kan waka banana to chicken de la chara je ko chirama te karek de marial na je ka karwade ka koje di danen ku kal lat panken mena mo shi nyur amen ti piu chi nyoko jen nyok ti piu chi ka kut chu panken kan gwar chu nyok ko mu ku de nyok an gwasmo chu kan ono de ka nyok ko chu piu de nyok pen mi kan ne no la na ko na bi piu bi ga bentel gwa mi choko ne mi ka jano kony mu dit chu ka jen wer yu gana gorno en ram wokot bi ke nyin ke je me kan ngoy kan tan chu nyin kam no ken karodien kan gwan chu go ropiam chu ram chu nyuro gwade ko je kan ngajo no te yek teten kan nang bakel kwa mo ji pincha bak tinedin konden gaka gwana duel shi kan ben ka gog mu jidit mu non kan rara
go mu kuny ma dan lero de redwel mi cha dwel cha le cha kana go kel karwa de redwel mona ka gwan ngai ka man tok redwel che gwan dang de chen ko ne ngai man tok redwel cha bayre jamo cha go gen danen ma ngai ma dan tok ban won kane to kel cha yorar cha go ga di ja nyo yore redwel cha dwel cha de gak mi cha bene cho nyur ko ne to ka di ne ka je cha nyur ka kel kan gwan ro nyur karwa de na mi jere be gujo ko tana nyur ka mi jere leje ni ala she banana na she ganen nende ka a jene yura rode chwa kwire ka gwan diala kon tin gwan dang die chen che dore jamo chu kan go ke le gane kwire ka dial gane pem chu go chu gujo gwal ku duel go gujo banana ne bat kuje madan la rode chu bet kana wotan ko cha ngai teriek mutwo kon gwadamo Kurun ki pinyo ko bak. Chagok mi jidit chanyo non gokel. Chagok gwan nang dire jimi charam ke chanyo we ke keke. Chu dun ngwan gwan dang ngwan tengen mandana tuo ke gwan daro de tel ngai ker. Mi chadu chanyo ga ko. Che go ko pai ben. Che ona nu gwejen manana le roda. Ngwad mo men jelli jen yalen go ko pai ben. Chu banana ne. Chu ro chuon ngo je. Chu gwan dang ngwan diala kon chu ko den yore. Pim ken go ko pai ben amene go ge pane cha pim churo chu matin ba chu daman pai ben ba chu je pim ba mene me la go ko kwa be karo den pim no me chu gwan dang die dial chi tu ra tengen malan tuok chu do no gwan dang die te tele me ngai ken changa kel du no wo kare duele mo ke nin to gol chu do ne kan tena ram chu ben be ken pim chu we ka banana me ram chu ben be ken pim ne me che chungi je no mi yene gu yene shara ne me jen ta dan le ro den tam alo mi shiran che ore kwar alo cha kwar shob de je mi yana mi chero de le no dong da chang de je gero ba pi ma gar dial ajeno ba mal woch ko cha corruption che jenen ko minen yen rame jen baro la ra different cheng cha jogo no le de mi shiro lo che je de maling alo chi pin che jek ala corruption jaten ka kwan horen kon tin roi ke jan gwasame corruption te re lwe kudni ko lwe kun ba shi kare ling nyen na na re lwe kun ne ware mi jene wi da we bana nyen na bana re dore ware ala shi rek ala kwar jwe kan ware ke jan gwasame den ware de ka chara go aka do budana de kan jwe me mishala kwar de kan wo nuer community no can they deserved a good leader. A good leader me de ne ideal de kanang niam de kan de nuwa de kanang niam. De nuwa de jako de kan take future ko tam nuwa chi kan take future no more cause kine ite ngwan ten kon ten la boot che ken man de kan lat chi kan lat. Ala kuar bi ga ram me take a plant me take a future ko de nuwa de janang gwa da den. Chiru na biya rai lora bang bi yek take a dwaram balat ko jen man chwal ka ji kuar ka je o tene ite ngwante bode mi tine ite ngwante bode la ti ke char ka ke ko bialet biamanda ande yen nuera mo de yara mo la community mo de nang niam goje bia jalat te gele te ngwande la ren ta mare do nuera man tar ke lunga jan gwasme o de wich da te ka kwakte de na lok da te ka kon me de cham da te ka piu da te ka dup da te ka dwel wal da te ka dwel wal kita to ka de la da kwar koram kel ka roada shemela kon na lingen no tet kel roada pat tira kan pat ka rodiene nyot gno ram kel ka roada mi jin kor chilat che de lwang ka roado duno jin yena community kel mi share mat kel biaten kon de community da nyam ka je bia kalat ko community wo belet o bete ka dor mo gwa mo be gat be ken jek ka gwa ten nyam yen kwal chole future we dialan kon to we mon ko ken malet kana wo bi weidian bete ke infrastructure drill to go bete ka torbiele bete ke industry te ba ngwane lat ke ke factory te ba de bel ba ka gwar ka tin ke agriculture bete ke investor
dung do na mo tele ja kan wer mi jene guji ja karol nuerin tama don ka jor la investor mo chang chu rai kan wer dien che de mo ka gwa na ne mo dong nga ja koru dong jan dong de na mo da to bona kan wer ba chang chi kala mat ba gwas ke la te ne te ba jo yar ko na cha ke nge ke charity go la mane ken kan ngwane ken ana na michlo de par no wer mo da mar ke ni mar bene yik let kel blo di bi pada gwa bi ale de la garam kel ana mo dere shop duran tema corruption jo to mi jinni wi dorro mo dong ri le den ga dwar mo ba jo tul chwalet kel run betenen ka jana dong chalo dun che je go wadi en let kel na mo nwer bo ko le pi de ram nong no dong ajen karwade de pi do shirara dien chi je gor ano dong de pi jen menen yen tama community dan chi kwet edit jin wi social media jen kwet gad metot kwede ram dit kwede she kwede wut kwede tela rami chi chiang cha bech men tinu kondial bano kweno kondial an chi kondial chak bu ko na jugo no ger sharko miteg do de ka ger ke ja ger sharko ka jang na gad ko ko bi ka pi ta kwa bi ka pi ka nok bi ka pi ka mal bi ka pi ka mat ko bi kan don wari bi kan nang niam jira ma di de mo mi shi video ma guja ke jen gada mo chura radien chuje pi ka ngen mi shoda lot nuara kel do nuara kel nuara chile liu kam da karwade ka nuara chala na ka jor tana ke mat lana we dan gon do bran banon niam ga jere community ga dan chura jakka kwar mugoro bi jeng benefit bu gang rodu karwado men jaka lung men dwai ka kon yal dwaja kon ke jupsi kol la riu dan kone kon shal ken wari chi kon la na guk gwene nyal chol kon no spiritual ke natural spiritual things lau ngat kon go gwene long ina go gwene gor kana kwa ka yes tele mo de na gor kana ko chi kan kon de mo long ka ode kana produce lo de kan kwan cha ke dem to je kan kwan pan kun ana yen le na ne na changun na lo ko te de survive mit the community ko community kan ku tin chal ke mu tithing and offering kan ku le to bone mu kan mu kon to chi lo ko te de survive so community a ken ku we ko le pit ka je mi chi ko rin mar ne na bu je mu be pit du no mi chi a cher lal nyin kun di al ngon te le ken zero chi kana be ne ratela duomo den nor community da pit ke je ke garden trade ko mong wana ne itimo twil ka rodian gwe ke je jor lat ke je jor ka do mo dong shajan de gwande rande sha de je ge de community de nang niam ana pal ne kon la ko da ler o both ko mo ko pal point ko ubne let gonna dial ni shang wa ko de gwada da titin na re mo tre boya ajane teja karo ado kam no kon kal kayale na ran ada kon yala tieje ko be je bot be shar ku be ga ger ko shiro ci jin biya ram je ci jin biya gon ko da gon lat jora be ngeda mo be je ger ke ji mo kon lat no bu kod ba kon ger chana pal bo lung bo ko kam no kon kal kayale ko dene se ko boost to go to den wore de kan char ga kwidien ci kan biya boost bu goro dene liu bu ka boost goro de kan ngwane yala kam cha ga jugo no yene jek ana nyok chicken bia bo to ku compete kam ne ken ko on tam te ke boss te ku compete en tam ko lien kan ma la chal ke influence kan e ko ken mon kwa la chol twil mi cha je twil tong mi ke cha ila dor ngu len ji ko ngu chi na mel ne na mo riek bone jin mi wi ka dor ko e ba chienga ka to ke bara mo ba lar la nye je ti ke jwe mi din mo gor dolwal jwe na mo ne ani kana kon goro de nyuga yekel en jagro dun ko kwarte go ya te kamal